Parlok, aling ini sengap iki kubor na kitub jing tip. Tela da pimpat subscribe ya ke channel so bahabar subscribe. Kenang bapin lubyo iki kubor ki bandang wan. Katkum ki kubor haka kendai tarik uyayong. La bandrung pura. Arngut ki MLA ki bakrasyan ya ka sorkar MDA sya ke NPP. La ban urlong haswa ke jing tebut hasoyong. Ki arngut ki MLA ki bayat trelang ha ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2. Kila ban lek penyesok purano ha kini kisngi siaka National People's Party NPP ka badai keseng kebayalam ya ka sorkar jela katkum ki kubor ki belayo lum layithu bakini ki arngut ki MLA kila ban lek penyesok shwa baki pajba ka soyong constituency kinjet ya kinong mi khmat siaka yeng dorbar thoan ke jela kumban chen kan mau ke election commission kari India kalapen bena ban tap vote Hasok constituency haka shipo trik unai jemang hajar pulai bat kejingnya bot kan long haka khatlai tarik jong uju hi benai kane kejing boteng ban tap bot hasok kadai hadin kejing klat kendit uba HDR lengdo haka arpo tarik urempang hajar pulai kata sita yeu shwa baki pajba kejela kin tap bot haka arpo nyeu tarik urempang hajar pulai Nalor nangta ki kubor ki thuru bakini ki arngut ki MLA kila bandai na ki Southly ki seng san perthai ki belek kersan yak NPP ha ka sorkar MDA 2 bayalam da ukon rat kongkal sangma kini ki Southly ki seng san perthai ki bakersan yak ka sorkar NPP ki kentup yak ka UDP khatwei ngut BJP arngut HSPDP arngut PDF arngut bat arngut ki MLA simen ki kubor ki thu balada kini ki arngut ki MLA kilaj wan penyeso sa ka NPP ka jingdon ki MLA ha kane keseng kalong palat arpu prangon batkin Tracy Tom ban penjob ya ukertong ke NPP na soyong constituency uba samlin malngyang knang ban yo arp khandai ngut ki MLA nalor kata ki kubor ki bayejan bha ki thu balada ke NPP kala ban poi lai pho ngut ki MLA kamut Uway na kiseng san perthai ki balek ye trelang un sa sya penhiar syuki bek knang bantep sa uway UMLA na keseng NPP katkum ke jingkren kinong yelam ke NPP ha ke jing yelap election hasok yong kila kentu ye ki pajba balada ki penjob ya ubak samlin ka syuki menteri kala ap yu namar kin penhiar syuki bek uway da ki menteri ha ke sorkar MDA ban penrung ha ka jaka uba samlin kublai sibun nyin sai sempat akiwe ki kubor